Pret Aatman Dukkha Byugulin Nyaykugu Jatra Bala Chaarhe दे दशा कसलागा चरे वो अमयदी बाला चरे तजिक न्याकेगु याना वया चुंगुदु थिथि जात्रा मध्ये नेपाल छगु सांस्कृतिक वो मसिका दोगु जात्रा बाला चरे या तकया थो जात्रा छ्यान्याकी वो थुकिया किम्बदन्ती छुदु तैगु ख अपोसिन मसिया वने तुमकला जात्रा पर्व नुपुस्ता रूपान्तरणला जुजुवनु तर जात्राय महत्वया तकया थुइकी मफ्त थास थथे रूपान्तरण जुगु नुपुस्तया निम्ति जात्रा न्यायपुगेको साधन जको जुवने फु नेपाल सम्बत 1144 कछलागा चरे वो अमयदी ये या थहिती वो शोभा भगवती लुती थो जात्रा तजिक न्याका वया चुंगुदो थुगु जात्रा दे दश है स्थानीय सहभागिता अपया वया चुंगुदो थो जीगु संस्कृति निम्ति लस्तया खंख थो हे चोले थो जात्रा किम्बदन्ती थन नेवया चुन Pret Aatman Dukkha Byugulin Nyaykugu Jatra Bala Chaarhe Bala Chaarhe थो जात्रा बालानन्द धाम छम व्यक्ति दिपे च्याना चोंगो सीम उया चोंगो सीम या छुमया वगु लाय कुचा नगु हुनी हिमस्रक जुगु हुनी मनुत सिंह बालानन्द या त स्यानाबी तर बालानन्द प्रेतीय रूप त्वाले अशान्ति बोलंकेगु ज्या या तुंका त्वाया मनुत सिंह मार्ग शुक्ल चरेया दिने श्लेषमान्तक बने सटबीज अर्थात सप्तब्रीही होला उम प्रेतात्मा या त मुक्त या नाबिन वहे दिनी से मार्ग कृष्ण चर्य या त बाला चर्य या नाम सकल सिन थुइका हलव थोहे दिया त मेमेपी मनुट सेन थ छेज या मृतात्मा या शान्ति या कामना या से सटबीज होलेगु चलन निरन्तरता काकावन तर तीर्थलाल नग भनी थिथि स्रोत या त आधार देका खुलस्त यागु किम्बदन्ती कथा मार्ग कृष्ण चरे यदि पशुपति महादेव या त मुकुट कुइका श्री विधा बाला त्रिपुरा सुन्दरी पूजयगु जुगुली वहे बाला त्रिपुरा देवी नाम बाला चरे थागु ख अथे उगु दिने महादेव चल्लय रूपे श्लेषमान्तक बने चुना चुंगु अवस्था ब्रह्मा विष्णु व इन्द्र महादेव या त मसिका जुंगु ख वहे चोले महादेव थुगुदी पाशुपात क्षेत्रे सतबीज होला परिक्रमा या बोले छगु धन बराबर नुदान यागु पुण्य क्या खनिगु धागु तैगु धार्मिक विश्वास दया वया चुंगु दुधका खुलस्त याना दिगु दु तीर्थलाल नग भनी
नेवा संप्रदाय न थुगु दि थपिनी मृत छेज पिनुगु आत्मा या चिर शान्ति निम्ति पशुपति या श्लेषमान्तक बने सटबीज होलेगु व चाहेगु लिपा थम यंकागु न सजोल चिपठीगु चलन्दु थुगु परम्परा नेवा समुदाय न बालु वनेगु वा वालु वनेगु थका त्यागु यही प्रेत आत्मा दुःख ब्युगुलिन न्यायकुगु जत्रा बाला चार्हे।